ترکیه جبو کو چهارمین جار اپراسیونک سربازی به سرخاک سوریه و روجاوا کردستانê li ser sînor di nav liv û tevgera leşkerî de ye. Enqereya ku dixwaze bi operasyoneke leşkerî herêmên Tel Rifat, Ayn Îsa û Minbicê bixe dibin kontrola xwe, bi Washington û Moskowê re jî di nav peywendiyên dîplomatîk de ye. Endamê Komîteya Siyasî ya Hevpeymaniya Opozisyona Sûriyê û Serokê Şanda Astanayê Ehmed Tuhme ji Rûda wê re dazanîn li ser egera operasyoneke nû heta vê gavê ew bi rayedarên hikûmeta Tirkiyê re neketine nav danûstandinekê û ew nehatine agahdar-kirin. هدفنا الأساسي في الثورة السورية همو دزانن کو د شورشا سوریه ده ام آزادی و کرامت جه همو پیکاته سوریه دخوازن لورا چی کسی سوریه به او کسو کاری میه ایجا اگر تو بحثا پیکاته کرد بکه او برای منو ام جهفدو زوجینه و پیوندین ما لگل وان دیروکینه تنه پرزگریکا ما لگل پیداتی رورسته کو پیوندین وان بقنديلو رژیم رهنه تابي كو انجمنا اجتماعي يا كردي انكسي ومجي ائتلافي خص لقال وان لهف بكن او جي بمرجي جو بيونديين خو لقال قنديلو رژیم قد بكن لافيك قبول نكرن درباري اوبراسيون تركيا ام تشتكي لسر نزانن لام نشان عند بينن لعالیه دن نونر انکسی دناف ائتلافا سوریه دا عبدالله گدو میناکا اپراسیون سر عفرین و هرمین دن دده و دبیجه. اپراسیونه که سربازی انجاق ضرر و زیان ده خلک سیویل دوی ترکیه بر ریا دیپلوماسی پرسکریکان چاره سر بکه. ما هر مج يعني جو حكومتها تركيا وزارتها درفر هرديتني ام دبيجن او ایریشه لسر خاکا سوریه چه هرمین کردی بن چه نه کردی بن ولاتین سوری گلکی نرخکی گلکی مزنداتینه گلکی تب تالان کرن دور دکه خانیوید وشه حکومت ترکی برجواندی خو لبرچاوی خود دگره بهتر جگوتنه ما یان جگازنه ما و تو زانیاری لشکری جی و ندمه لیل گوردیتنا ما یعنی اف آماده کرنا تركي نتشتكي ولو لفالاهي يعني تركي تخواز زغتو فشاركي بك الهم آليانجي ددمن داویده برپرسن حکومتا ترکیه ددن خویا کرن کو او دی ایریشه ببن سر هرمن دبن کنترولا هیزن حسده او یپگیده. لی حتی نها انقره درباره اپراسیونه که نو ده کو دی کنگی دست بی بکه به چاوایی به او دی کیجان هرمان بخم پیشیا خواه تا آگاهی و زانیاری بلاو نکرنه. لگوری پسپوران عقوبت اپراسیون ترکیه دی لگوری انجام بازار با امریکا و روسیه را دیار ببه.